atu i kaban chimning mi chu zeidah gestational diabetes now polio i si chu zunthlum kan nei mi kha zeidah asi timi kong kha aselai i gestational diabetes chu nu polti now an poi thana khan jun si chu an nei lo siman se lo now an van poi in khan an polio i an nei mi kha gestational diabetes timi chu asi i nu now poi te ka khan ti pum kha phun khan ai thleng hormone jong kha pi kha achuak matika khan achiu nu tampi kha chu naw an poi in khan an thau nak jong khe avasi I makha kha pum ai thleng mi atam tuk tika khan insulin kha pum ni khan ai za lo ma cha khan insulin tam deu a hau cha khan gestational diabetes timi kha avachuak ton I naw kan poi a khan trimester kha pathumina I first trimester chu zar khat in zar hlei ni karlakhi first trimester ti se second trimester chu zar hlei thumna in kularu karlakhi second trimester third chu kulasri in ti adong tiang wangai tiang ki third trimester ti ase I ma gestational diabetes chu second trimester zar kulle zar li shong khin ai thok ton ma in kulle li in kulle riat zar riat kar laka khin ta khi aseton I ma khan kan nei swal I kan thing thiam lo asia chun thikai jong kha avachwa pi khobe chun naw kha ki ithing lo khan chun ti naw na kha angan tuk khi atika khan a natural in ngeih kholo in kan C section zong ki a hau mian machun preterm ki azar tling lo in kan achuak mi zong khan chun an brain ti an kut ke ban tuk develop nak ding zonga khan tlam ting lo mi khan matika achun anu zonga khan khiban tuk tha ti thing lo mi chu fa le kha an vo upatik zonga khan si chu ane khau mi kha an se matika khan naw kan poya ma gestational diabetes kan vanai asi mana khan kani thing thiam kha abipi tuk mi kha ase chun naw kan poi thlan asia khan chun I thau ter tuk loading ti machun exercise to khana tha chun kanwa poi chang nu asi le asi kho chung in khan naw se se anu se se ti athi lo na ha dinga khan kani thing thiam ding kha abipi tuk mi asi ti khawan chingu du mi se